Ulalay api baro kibapet yakin ko kubor chungi upet ngo cable news. Kimat bakong san jang ko kubor mentah kata yo kilong. Ya kendo Menteri Rang Bah Konrad Kesangma ya Menteri Rang Bah do Narendra Modi pancing kesan ban kentiu ya kejala. Ai kublai Konrad Kesangma ya Menteri Rang Bah do bapa ya kejing terwa ban itu ya kejing king jeri kum ke UNESCO World Heritage. Sedang kedua barmang tengka nadok ke kat meriu tarik urempang. Kesorkar kampen kelan yaki VDP ban yada yaka kapur. Enhiar ka KHADC Syamai Kuli ban kemi yaki jinglong jingman. Seir kipat ba hatura batak poster berngem ke ISIS-K. Tang ke ANTF yau drug ba kandai point iwe klur tengka halum shenong. Bat syak penkup buram kinung yelek kai bat nung yalam ke NSS-CC. Menteri Rang Bah kejala Konrad Kesangma hagas ni palai jong kata yo ulale yakendo yo Menteri Rang Bah do kari Narendra Modi hadeli hakaba ulai yakran halor kibabun kibenta kibiade bat kikam penroi batru ban pensngau ye kijing kiba kejala Meghalaya kala yakendo. Konrad Kongkal Sangma ula pentip bahag kejing yakendo yo Menteri Rang Bah do kari Narendra Modi. Ulayok banyak sani halor ki babon ki kampen roy jeng gejala bad kini ki nyo na prasnam gejala kelamat iki jing bagi jing tenjo bagi ladon ru ki jing ya cekamat jeki kampen roy baper. Ulang bulayok ban pensngau ki katu kan ki kam ki balale ki bede bad ka jing ki ho kakot ka khia ka pule puthi ki benta ki emlang salang bad ula pen pauru iki jing ki bagi gejala kamat bad ula kerpat yo Menteri Rang Bah do kari bah kamang teka ke bansawan ni hakikai pot banwan jeng Finance Commission dai ban pai kemat kerpang. Bat ula ai jing mudru halor kene kebenta. Konrad Kongkal Sangma ula ong bagasarkar pedang hapok jing alam Menteri Rang Bah do kari kelale bon ki kampen roy hakatan dalam mingi. Bat kejala Meghalaya ru kelayo shibun bahagi jing mentoy. Ula ong bahagi ni ki prasnam ki belalet ke Meghalaya kelakio shiprang bat kelawan baara ke jingkiu state jong ke GSDP hagari. Bat ikni laisnam ki belalet kala beteng menkenjo ke jingkiu ke bakot syakashipau na kashispa. I had the opportunity to meet the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And in that meeting, many aspects of development of the state of Meghalaya were discussed. In the last 7.5-8 years, we have gone through a long journey of different challenges, different opportunities, and at the same time, different development works that have taken place. In this meeting, I was able to share some of those different works, whether it's in terms of infrastructure, in terms of economic growth, or in terms of the social aspects and aspects related to the health and education sector of our state. All of these aspects were discussed with the Honorable Prime Minister. And I also shared some of the challenges and concerns that we have. I also requested the Honorable Prime Minister that if certain aspects in the upcoming budget and upcoming Finance Commission's reports could also be looked into, suggestions were made in those lines as well. I also would like to take this opportunity to thank the Honorable Prime Minister for his leadership, especially when it comes to the northeast part of India, as well as the state of Meghalaya in particular. A large development aspect and different programs and schemes have been given to the Northeast, which have made a huge difference. Our state of Meghalaya has also benefited largely. As you're all aware, in the last 8 years, Meghalaya has seen tremendous growth in terms of its GSDP, where we are the second fastest growing economy, as well as an economy that has consistently grown at an average of about 10% in the last 3 years. So all of these aspects were presented to the Honorable Prime Minister, and we look for continuous support from his end and from the government of India's end for taking the state of Meghalaya forward. Thank you so much. Menteri Rang Bah kejala Konrad Kesangma hagas ni palai jong kata yo ulapan pau kejing sngongu ya Menteri Rang Bah do kari Narendra Modi halor kejing jet ya kejing king jri jong kejala ban pha ya kejing terwa ban yo ya kejing itu ha ka UNESCO World Heritage.
Friends, it is my privilege and honor to share with you the wonderful news that the Jingkring Dri, the Living Root Bridges of Meghalaya, are being nominated by India for the 2026-27 cycle for possible inscription as a World Heritage Site in the 49th Committee meeting in 2027. As India's ambassador and permanent representative to UNESCO, I thank Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Culture Minister, Shri Gajendra Singh Shekhawat, officers of the Archaeological Survey of India, of the Ministry of External Affairs, Chief Minister of Meghalaya, Shri Conrad Sangma, Principal Secretary, Shri Frederic Kar Kongor, officers of the Government of Meghalaya, experts, and the local communities guarding this incredible cultural heritage of humanity for this historic nomination. I extend my warm greetings to the people of Meghalaya, and I assure you that we will leave no stone unturned in all our efforts to obtain this well-deserved recognition to the Jingkring Dri of Meghalaya. I'll speak a line in the Khasi language. Naka Liang Jong Ga Kum U Ambassador na India Shakha UNESCO Ga E Kublai Kripang Eki Nong Shong Shong Ka Jala Meghalaya Bad Naka Liang Jong Gi Gim Priang Baro Ki Lat Ki Linti Ban Piono Ka Katai Ka Jingi Tu Ba Kripang Naka Binta Ki Jingkring Dri Living Root Bridges Kiba Donha Ka Jala Meghalaya Kublai Mithila. Thank you and Bharat Mata Ki Jai. Thank you. Thank you, Ambassador. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulipan pau kucing sungo Menteri Rangba do kari Narendra Modi badu Menteri ke Sarkar Pedang ubakmi Tanah Culture uga Gajendra Singh Shekhawat. Halor kejing jet ya kejing kieng jeri jong kejela ban pa kejing terwa ban yo ya kejing itu na ke UNESCO World Heritage Site. Ulipan pau ba kejing pa kejing terwa ba ya kejing kieng jeri Liu Chrai Cultural Landscape ane ke Living Root Bridge Cultural Landscape ban pendrong ha katup jong ke UNESCO ke World Heritage Site. Kadika kelemat ke bakrau kejela ba kipat ba. Ulong ba kene kejing terwa ke peni ki prasnam jong kejing terilang ke bagentup yaki hindro pulai teligi shnong saupu artli ki cooperative bachis pa arpo teli tam gijing king jeri kebapen ina mi gijing teli gijing shimkhia ri shnong ki thau ha gaban pende pensa gijing don ki banado handai ban chupengen mau u Vishal V Sharma unongra tinsiem bat permanent representative dari India syak UNESCO ulai ti gijing terwa ha u director jong ke UNESCO's World Heritage Center ban pendrong ya kini jingking jeri ha katop jong UNESCO World Heritage Site ha kasnam arajar arpun reo arpunyo ka jingking jeri kadan ha keleng gidulom khasi ba jantia jong ne kejela bagani kejing pa kejing terwa ka peni ya kejing long trai kejing long jengman kalariti ka ba em kabaladan nadok ki por handai thai di pat khasi ba jantia bat ka peni kejing dai nadok tenrai ba kejing bahajing miat ha prenggi pat ba bat kamariang. Friends, as you are all aware, the Jingkring Dri or the Living Root Bridge has been sent as the official nomination of the Government of India for the UNESCO World Heritage Site. I take this opportunity to thank the Honorable Prime Minister as well as the Honorable Minister for Culture for considering our nomination. Thank you. Ulampang kayang dorbar thawan ke jela u Thomas A. Sangma ulalom ya ke jialang jong ke Business Advisory Committee BAC bala shem ya ke rai baka dorbar mangtengka ne ke budget session jong ke yang dorbar thawan ke jela kan sedang nadu ka kan riu tarik hadu ke arpoinyo tarik urampang. Ka dorbar mangtengka joking dorbar thawan ke jela Meghalaya kan sedang haka kan riu tarik urampang batkan beteng haruk arpunyo tarik urampang arhajar arpun riu. Ya kene lepentip du lampang geng dorbar thawan ke jela Thomas A. Sangma. Abakran ni gilar patai ku buara ka arpunyo tarik belalengkon lampang geng dorbar ulong ke dorbar kan sedang nak jengkran jonglat ke jela uban pencai lor ki thong terikam ke sarkar nak benta kan ni ke snem. Ulito bakane ke dorbar kan long nak benta shpos ni balapen bentai ni kisni hagilai sni nak benta kimat muanra de kot shimat na private members business but nyo sni nak benta ki kambe de ke sarkar na government business. Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma babat ru ke tenat platengka umanra ke mang tengka jong jela hak arpo trik urempang.
Yakni kerai lashem maka jingelang jaga Business Advisory Committee kabalalum do lampang yang dorbar tauan utamas esangma. Agak jingelang le dan langru sembut menteri rang ba kejela beri kemi ketenat Parliamentary Affairs ubak prestun tensong. Unang ilam keliang persya u Dr. Mukul M Sangma beri udukot ka Business Advisory Committee ru so weipat katau ba polendo le shim bentang negi jingelang yang bag online mode. Kibaipat ke Ofisar Sarkar kebedan lang kentup Ibu Cyril V. D. Dengdo, Commissioner but Secretary Ketenat Parliamentary Affairs, Dr. Andrew Simons, Commissioner but Secretary ke Legislative Assembly, but Umalthus S. Sangma, Secretary ke Legislative Assembly. We have conducted the meeting of the Business Advisory Committee to discuss about the coming budget session. And we have decided that the budget session will be commencing from 16th February, which is Monday, and we'll have 10 working days, and which will end on 27th February 2026. We have, I think, 3 private members' business, and the rest are all government business. The budget presentation will take place on 28th February 2026, which is Friday. And we have also decided that we have mentioned here we will extend the time if required, and we have also made provisions like on the day which we will take up the voting on supplementary demands. We will go up to 3 p.m. in the evening. And if required, we will extend the time also. Yeah, we are not preponing because we are having it because it is we have decided, and we were also advised by the government to start the budget session a little early. Because of the district council election. It could be one of the reasons, yes. Usembut Menteri Rang Ba Kejala ubak prestun tensong hakasing ba arjong katayaw ulong ba sarkar kalarai ban penklan ki Village Defence Party VDP habaro ki than kaput bat kari Bangladesh bat ki wede ki jala. Ulayatho ba sarkar kadang pisar banya ya ki Immigration and Foreigners Act arajar arpausan kepadang syudap menjur de ke parliament ban kemi lakala ne ban pendrung ya ki kendon ke biadai bat ke inline permit hapo kanikaan bathamai. Hapadeng gejengkela ke sarkar ba gejeng syongsuk syongsngan hagari Bangladesh. Ke sarkar jela Meghalaya ba gejeng lam sembut Menteri Rang Ba ba prestun tensong kelashimik senjam ban penklan garu komyada ke jaka kaput. Habakiran begla patai kubor ke arpenyu trik Kuala Lengkod ubak prestun tensong ulong ba sarkar kelarai ban penklan ya ki Village Defence Party VDP. Habarok kitan ke badan ke jaka kaput bat kari Bangladesh bat ki wegi jela. Hakaba ke sarkar kan ai ya ki jihikai ke bekerpang bagi jingdan kam baneda na gejeng mandrung bian ki breu bana bari. Ula benrap bagi tan kaput kumba kalong mentai kilong besengan kumba gejeng trailang pedang spai DSF bat ki pulet ke jela bat kilong bapet ngor baneda na gidung gejeng ma. Uba prestun tensong ula yetho ula bata ki borknya distrik banlong ki berpikir bat ngor bah habarok ki por. Da ke bakdau bawat la ka kamera kaput ke kam ke sarkar pedang hendrai ke sarkar jela kam syam lakan randian bat kan syam ki senjam ban pet ngor yagilat jingada. No action, it is ongoing process. You know well that any illegal immigrant coming to India from different parts of our country. So the act is there, the law is there, the enforcers are there. So we take action accordingly as per the provision of the law. So that's what we are doing even till today. See, if you talk about the illegal immigration, this is the national subject. In fact, it's not a state subject. But let me tell you one thing. As far as the situation that we have in Bangladesh, now we have decided from the state government that we will also reactivate the function of the VDP in all the international border as well as the interstate border. And not necessarily arms, but we will do further training. We will have some kind of training, and then we will see also what are the basic requirements needed to be done. So that we are in the process of
completing this whole issue. Then we will give some more, as I said to you, some more, some more training to the VDPs so that they can also handle this issue. No, right now we are safe. I'm not saying that we are not safe. We are safe because, see, jointly, be it from the PSF side, be it from the police, state police side, we are fully alerted, and we have already directed even the district administration of all the districts in the state that they should be always alert whenever information is informed. Then action is taken. Usambut Menteri Rangba Kejelau ba Preston Tensong ula pensyai pat ba halur kisenjam sorkar kan pentrekam yaki kendon ke besriam bat ke airline permit. Bagarukam trekam ga Meghalaya Residence Safety and Security Act MRSSA. Habakran ikilat patai kubor halur ke ILP bat ke Immigration and Foreigners Act Arhajar Arpusan. Uba Preston Tensong ule tu bau Menteri Rangba ula dak penpau ba ke sorkar kadang bisyar penia yak Immigration and Foreigners Act Arhajar Arpusan keberang sudah pas dangshan haki yang dorbar parlimen. Ulong ba ketong hi kalong ban kemi lagala an eman pendrong hi kendon ke bede bat ILP hapok kena kaan ke batamai. Ule tu ba ke sorkar kelabata yak legakam how Advocate General bat kiriu shimet ki badai kemi yak an ban bisyar penia agi jingmut ke badan hapok kena kaan. Halor ke MRSSA bat ki entry exit point. Usambut Menteri Rangba ula pensyai bagi sorkar kampat sangat dan pentrekam ki an MRSSA dak bakedo bagi MRSSA garang terekam haduk mentah bagi District Task Force ki belam dagi Deputy Commissioner Kladap ban pen KM ban pen terekam yaka. Dak bakedo bahapo shlong kenekaan kelet terekam pura. Uba Preston Tensong ula pensyai bagi Principal Act kata ka Act ka bamensywa kaduna ki kendon an mensyai ki entry but exit point. Who told you that we abandon that? MRSSA is partly being implemented. We are functioning under MRSSA, where we already have even the district task force headed by each deputy commissioner. So we have already activated as per the rule. It is there, and we are making it more effective in all other districts, and especially in Shillong. Let me tell you one thing: we do have, and it is fully functional in Shillong, especially in Shillong. Don't misunderstand. When I said some provision was not there for setting up of entry and exit, that is the whole thing, where we could not fully implement the MRSA Act because of the basic provision was not there. That in the main principal act, it was not there. That's what we went to pass it in the assembly in the form of amendment. Ultimately, the amendment bill was referred by the then governor to the Ministry of Home Affairs. I did not say that we did not implement. We do implement, but legally speaking, we cannot set up entry or exit point because there is no provision in the original form of the MRSSA. Well, about this issue, in fact, yes, I think CM or Honorable CM has already given the statement that yes, we are even examining if the Act 2025 of the Immigration and Foreigners Act, whether we can also maybe cope in some kind of provision over there to implement it, maybe just like ILP type of. But that again, we have already referred this details of the provisions in the latest Act 2025 Foreigners and Immigration Act passed by the Parliament to be again looked into by the Advocate General and their team of legal experts. Halor ke jingkul mar ke bami hamai kuli ha ke distrik Ribhoi ha ke bede bagi jingtung i pos elektrik usembut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tensong ule tu ba ke jinglong jingman manta kala long ke basngan ule tu ba ke ni ke jingkul mar ke lami na ke jing stok bakla ha pening ginong song ke Assam bat Meghalaya ula kedau ba
Nadu belatau gi regional committee na baro Arliang kejingedai pedeng Assam bat Meghalaya kala Kambha. Uletu bagi nong shnong dengan negatan kila persya kejing tong ya ki post slide Hendai dan hadian ba Deputy Commissioner ke Ribhoy ule kendo Deputy Commissioner ke Kamrup bat tahu ke Peace Committee ya kene kejing lala ban penbet benta ke Kamantung ya kene post elektrik kali ya cikaman. It's happening everywhere where the misunderstanding takes place. But again, let me tell you one thing. Right from that time when we constituted this regional committee in both sides of the states, we could see lot of improvement has happened. And in Maikuli, I think we have seen it that the residents of Assam, they did not allow erection of a electric pole in that area. But ultimately, we have instructed our DC to have a meeting with his counterpart, and even not only that, we went ahead by having a peace committee of those villages, and now everything is resolved, and even the erection of the electric pole is allowed. Halo kejingja basnosi haraja bala kabalawan ra kejing sya penyamno udkot keseng acek hadin kejing sya thombor usumbut menteri rang ba kejela ba presiden tensong ula pentep ba kesnong kala jajai bat wan biang kejing song suk hakan kesnong ulitu ba kesorkar kala batha yu deputy commissioner ban thaw ke peace committee ban pene kejing song suk song san hakan ngathan ula benrap ba hadu menta ki pulet kala yo ban kem me kumbah nrungut tam gibreu ke bedon bentah hakan kampanya breu ba ulitu ba kesorkar kan ia kekti jong kaan menle ke badan kam bat dan balak ban lait na kajing pensitom lada lalap shisha bakilale ki kam sneu kat kum kaan. Rajawla's situation right now, the situation is calm, is peaceful, and we also instructed the DC to have a peace committee over there. And right now, nothing happened, and I could see that the situation is totally now normal. How many total arrests made so far, sir? More than 6%. So let us see, let the law take its own course. Halor ke jingkeli la ke election chaka Garo Hills Autonomous District Council kania chikman em uba preston tensong la kunchai ba ka samai trekam jong ka Garo Hills Autonomous District Council kan kod haka khat pratrek uyayong kumta ke election ke diben long shwa jong ne tarik shen hadien ba ka Kenuan Menteri Kelasya Mekarai ke Bakado, ke Sarkar kan sepen benai ke tarik ke batikenai ke singtap vote naga benta ke Garo Hills Autonomous District Council. Election in Garo Hills Autonomous Council, hopefully very soon you will know that once the government takes a decision, once the cabinet takes a decision, so you will be. Sir, is there any plan to postpone the election? No, the question of postponement doesn't arise. So one last question. Because see, why? Let me tell you one thing, that the term of the Garo Hills Autonomous Council is ended on the 18th of April. So well before that, election process has to be completed. Chief Executive Member CEM Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC uba Winston Tony Lingdo ulong baka council kan sapha ekaken hun ke bakarpang banwat ekadaw halor ke jingbom dan ke shongsuk shongshangan hakitan kaput bat ulapen shairu baka jing I trading license ekibar jala hakana para bat hathem moba kadai namar ba umdan ki khasi ki banuat ban pledukan electronic hakini ki jaka. Halor ke jingkeno baka KHEDC ke trading license cobriu banabar ke jela hatem moba. Uba Winston Tony Lingdo ula pensyai bagani gadai namar ba umdan ki khasi ke banut pendudukan electronics hakani ke jaka. Abakiran ni kelat patai kubor Chief Executive Member ulong bagi jing trading license ki briu ke banabar ke jela kalong tang ki jaka bagi khasi kem kuat ban sengkam. Ke bakentup akana para bat kumjo hatem moba. Ula kedau beladaran ki khasi ke banut menlet ban pendudukan hakana ke jaka ka council ka kloi ban pendamno ya ke trading license jo uni briu banabar ke jela ban ai patch ki khasi. Ula ong bahatam mau ba ai ka license namar uni briu ula syong labun post nama ke jela bu udan ke NOC nurang ba asnong. Pada hadian ke jing bishar benia akibat kisla ka council kalong ba adkar. Bat kan ai trading license jo klem dawat benia ba ya ki ai. Hadu mentahi dapat yo ya ka jingken namar ba ni hab ban long kupta ni hab ban naka Porsche ka por ni hab ban chim ya ka statement mo di hakabide bat ki license ki batmai kumbanga ju ong naka Porsche ka por
ba ngite lakam hai kani ka license ka bathmai ni ai tang ya kitu ki companies ki ba yo ki work tenders lani ya ki kam ki ba ki try muluk kim la ti kita ki kim da bun ki don tang khandiat airport authority of India ka don but hang tu hang ni ki don ki ba de ki specialized tender ba ki try muluk ki jungi kim la ban le but hakabi de but ki we ki trading license ka shulong no kum ni kum ha po kum hang te po khana para amar ba ki try muluk ki jungi kimbu dukan shu hang te ti sakawai ru nakaliang jungi ka trading nakaliang jungi ka district council ru balai bangi shimkhia ban I trading license ye ki bawan ban apply trading license syakiti ki thain kum po khana para ka dei ba shi banta ka dei ba ban pen I ba ki dang dei ki ba don hapo upur usam jongka jala mekhalia ka jungi but hangni hapo shillong jungi ru ngim ai pathari kata ka trading license ka bathmai ni ka fresh trading license like no haki jaka ki ba kim don chu ki khasi ti pinda yu I hagini ki sking bladap ki la don ka wei ka news ka bla circulate ba ka district council ka ai trading license ya ki brio ki banabar ha ka bei dei ben operate ya ka electronics dukan hangni hapo moba mo ti ngai nga ong hi nakapor siya kapo la don ki try muluk ki benot ben bu dukan hapo moba mentah ingin cancel no ya to trade license jong tu har bale ya ka electronic shop andai fi ka shlong kum dia habang issue ya ka trade license ngim shim la issue khlam da wat benya nila pha ya ki staff ni ki officers ki jongi ban verify ha ki to ki chaka ba ki apply ya ka trade license kum hapo themo ba julupara kum ngi tip mo ka kerteng hang tu iwi khasiru imdan shu hang tu ti de helor itai nongrem hi bangi ai ya uni u ngomdong ya ubar jela ude non tribal ubala he la san hange po jela jongi daki pop tuli kisnam ti hadin bangi pet ki kot kisla ki jong hadin bingi la yo iru ya ka NOC na ka shnong nang tei tingin sa issue ya ka trade license ha ka bei dei bat katuka electronic shop ti hadu mantahi hapo mobile ka dei tang katuhi ka fresh ka bang ai ha ba repair ya ki mobiles but ya ki electrical parts kini kita par khoi ti shiwi ki jaka ngilong atakar hi ban ai kata ka fresh trading license kumanga ong nakapor ngimnum ai klem da wat banyak shwa klem da pha ya ki staff concern nang ni po department ki jungi ban let ban pet da ka long feasible ni em ban ai ka fresh trading license but ka trade ayu ki ai lada ka dei ka trade hi ba ki try muduk ki dang la ban trade ti ni ai first preference ba ki ya ki try muduk like no stang ki jaka ki ba hadin bangi la persyang bangi ban kentu ki try muluk ban shim ya kam na ne ban try ya kam dada kim wan shakhmat kamut ngiman se ban ai ya ki brew kum ki non tribals ki ban try tu kam Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo ulapan pa ga jing sokya halo ka jing long jingman hamai khuli wala ka kam ban bet pot ka kam jong sarkar jilla mereka council kan sapha ka kanhun jurep ban hiar hi ban khimi ka jing long jingman haba kran kilat pathai khubor uba Winston Tony Lingdo uliathu ba kani galong banwa ka jing shisha halo ka jing bam shong sok shong san ha ka than khap pot Chief Executive Member ulukular manakaliang jongki kinchim senjam baneda ki paradok parasnam ki basa akathan kaput ka shong suk hi ka dei ka wei na ka benta ka bakong san ha ka bei dei bat ki put kisam ki pengipet mangi na liang jong district council ti kani ka jingja ko bangala ong phi menne ba kadang suja mata shi asngi ni pat yo hi na ka report na kaliang office su hadu katnu kala khata ya ka security la ni ka shong suk shong sngan jong ki briu shatei andai na kaliang ka jonga ngapat ya kendu ya em in charge jong kala na ni ngapat ya kendu ya em in charge jong ka ilaka andai ngamut ban shong meeting bat ki hi ban review ya ka jinglong ka jingman hangte ya po mai khuli ti lingba kitu kilat pathai kubor ki bangai pade ka shulong no umta ba hakini ki khindiat sngi ki ban sawan ngin sapha ya ka team ka jongi nang ni ban let ban jurep nani ban let ban jungo karpang ya ketika jaka hangte at least tang bangin siyo bangin smuthu hadu katno ka khata ya ka shong sup shong sngan jong ki briu ani ki parado parasnam ki jongi ki bodon chakate ka thai hatu pishim kene kejing ja kade na kejing slam lani kejing bompat la ban pen bet yupu tu sam ne hakanu kurkom pi ban ong kajing pen slam ne kajing bomla pi kani ka subject nadu kasngi ka bani kong hi ni la ong bet bakade ka state subject mo kani ka jing ya sampur nani ka jing ya ai ka jing ya shim
kadi ka subject ka ba ka state government hi kadi benchim khia na kaliang ka jongka ti nga songsi hadu mantaru ba nakapor kini ki parado persnam ki jongi ki basa shiki thain border kiamat ika jing e nakawai ka jing e shakawai ka jing e but nga snow thu hi nga hakaju ka poru long nga snowlem na manta jongki andai nakaliang jong ka district council wat lang ala ong nadu mane ba kani ka jingi shim ka jingi ai jong put usam ka de ka state subject ka jongi andai nakaliang jong ka district council ngin yele kat bangila bante lakam khamtam e hakajing sha le ben le kho jongki parado prasnam jongi shiki ki thain border Kipat ba karilom garu hakas balang jong katayo kilas ngos haba kilalap ya kawe ka posta kabalata hauwe upus elektrik hatura kabapenmi hakakerteng jong kakenhun lekno ISIS-K kabala berngam ya kipat garu bakin mi no nakijaka kibadon harilom garu hapo kasenam arajar arpohnyo Kibor pulit kila shimkya ya kane bat kidang twet ya kibriu kibadon kti hakabanta ya kane ka posta da ka jingtmu banwanra ya ka jingsong pher chai benriu Haka arpu pratrek kulalengkot arajar arpunrio la sapriang kawe ka kubor ka bede ka posta ka badan ka kerteng ka kanonde ano ISIS-K ka beberngam ya kipat garo bakin mi no West Garo Hills hapo ka senam arajar arpunyo bakani kalawan ra ka jingsong sir ka bajur hatura bat kithan mamarjan Haka bede baganiu sembut Menteri Rangba Kejela uba kemiru ya katnat korbari Kejela uba Preston Tensong ula penpau ba kesorkar kelasem kia ya kadagaman. Ulia tu uba kejing toket kelas sedang mardor haka bala penlong dagi pulit Kejela. Uba Preston Tensong ula kedau belada kibor pulit Kejela ke sengobadan kam kesorkar kan amasong thad ban IT ka kam sya ka kenhun toket jang kesorkar pedeng. Ya kan ke poster lalap belata hopus elektrik hajan ka Law College ha Tura haka step jong ka arpu praterik ukulalengkot arajar arpu hunrio. Kani ka poster ka batho ya ka jingmaha miki garo ka hukum miki nong shnong gejat pendu garo bakin petna natura Pulbari Rajabala Tikrikila Selsela Bad Garo Badha hapok kesnam arajar arpu hunyo. Hagana ka poster latho kerteng do brio uba tip kerteng LD kom u Aminur Islam uba kamel de kom Plain Belt Area Commander. Superintendent Kipulet jong ni district Abraham T Sangma ula pentep baik ni ke poster ladat banweng bala pha sakatanat forensik banwat bantoket benia. Ule tu bala register ke mokok duma haka arai mile police station. Luang basuba bagania kadang kam jong itu gibrio ke bakwa ban penwet ke chong suk chong san ban penmi ke jeng so phet rio namar ke jeng mentoy shmet. But we will make sure that this such thing should not happen. Okay. So an investigation will be initiated. So this is a very serious issue. That's what I'm telling you. Investigation will immediately start. So the pressure group saying that there should be central investigation regarding this. Central. We will see. First, we will see if suppose now if the state investigation feel that yes, it is also needed that the central government step in. We are ready for that. Do you feel some vested interests are creating this? I can't say right now. This is it's too early to say anything. So let us wait. Then we'll see. So you have sought a report from the SP or the DC? We are already on the job. Okay. Thank you, sir. Ka Anti-Narcotics Task Force ANTF kejala hakse palai jong katayo kalathang bat pendu no yo drug ubalayo kurup nak hinyau tele ki district karilom khasi bat jantia bat yau new drug la pendu pendam no kidai ki basong dor hadu kumba khandai point iwe klur tengka. Ya kini ki drugs kebeli on kurup nak hinyau tele ki district Jagarilom khasi bajantia la thangno apoka karkhana dubilat kabadan lumshnong haga district East Gender Hills daga district drugs disposal committee joginyau tli district ki borg brekmi ki lapente bagi drugs ki bala pendo jat na thangno ki kenthop ya shispa praplagram heroin ubashongdor lai pusau lak prapla hajar ndruspa nyu pratengka arspa kandai pendu kilo kanja ubashongdor ndreu klur kandai punyo lak Nrupu prahajar tengka, kendai kilo ki yaba tablet besongdor, shiklor sapu pralak, lai pendahajar san sepak tengka, bat arhajar nyospak kendai pulai teli dawai jerho, fensidil ki besongdor, ar penyolak kendai pelajar tengka, bodoi kuli R7, san sepak lai pesau tuli besongdor komba arlak kalai hajar, nruspak tengka. Yakini ki drugs kebelah thangno ki dei guli okurup naki san pratli ki jingja kebelah pengat aki kendon jongkaan NDPS.
Kakase Students Union KSU hakasing sejan baladem kala lum ya kijingalang jongka Central Executive Committee CEC bat kinoy alam kini keseng kelia tai sani halo kijing temu ban penlong ya kijing jet ikinong kit kam batmai hau benai rempang ni leber mentagasnem bat kelia kran ru halor kibai kimat jing dawa kibadang sateng ban penurlong yaki. Kajingelang jangka Central Executive Committee jangka Kasi Students Union kablalong hak arpsau trek kula lengkot layok menekeren yakimat kibaka KSU ketemu ban pelong yi jingjet nongkit kambat mai hau benai rempang ne uleber asnam arhajar arpunrio. Nalor kene Presiden ke KSU ba Lombok Starwell Marngar ulieto bahagian kajingelang layok menekeren shibun kijing e kibang sateng batrai benang penklan ban budien kenang ban yok ban penurlong yaki. Kimat kebelakran kajingelang jang Central Executive Committee jang ke KSU kebelalong Shillong Kilong kajing petngor halor ki bender beruput usam hakaba uba Lombok Starwell Marngar ulama ham teng e ikitu ki penrung mender bean cekejela keseng kalau betha ebrok unit men petngor ba baladalap keseng kan emap walada ki dikitrasnong hakaba dai pat beruput usam mula kentu ke sarkar bercimkia berulong ba keseng kala bencim dikibai pat kilat ada ke sarkar ke seplot por tang haki komiti. Kaki SU kelapan pawi kejeng sokya halor kejeng long menti ke sarkar pedeng ban pentrekam ya ka inline permit ha Meghalaya. Lekli balai baga Meghalaya ka yo tang ya ka an ka baya seriam ya ka ILP ka baki baki jela ki yo ya ka ILP ka Papura. Kaseng ka dawaru ban pentrekam da ka ba pura ya ka an MRSSA badula keno ba ka kerdop ha umling kala sulong ka yengja. Kaki SU ke kentui berontor pongut ki MLA ban menjor biang ya resolution ban penbor ya ke sarkar pedeng. Ke Central Executive Committee jang kaki SU kale keren sani bah lor ke jingbom khot ke rukom thungkam om tang HMPSC ndre hadu ki DSC. Keseng ketemu ban lum ki jing ajing mot ban penwandor ke rukom thungkam ke basai bat ke bakhot kenang bagi samla pulie kinyo ela ka hok. Hingan keren hani watangnya ke MRSA berada ke anjur jar kan zeuru kasokak lele pun jaka sakata lai kata ong ai pilat ngirum tep ka al pilat kunu berta handai ngasomong lada yak ai pilat petrikam hawai pat jela belai pak petrikam ta al pilat ni pok jela jingi petrikam betek al pi kelong stor bet te belai ka sokar dia ong ba sikwi jela ka priang ka al pi ka ba jela jingi priang ka al pi ngasau kini ki jela sikri jubomon la kalong tung sokar jelan sokar dia tang mati jela ban jubak handai na kaliang itu kasang nian kelong remba sarkar penterikam ILP kantam tapi payo ILP ru kadiban penterikam bat kini MRSA kenapa marak jinge da jirgu tap beri subak spok jala napilium dorbar ki isu na kapor juatai na por dia keren sepang jing sosngai dia keren sepang jing longrenti ko tong gajat penting tumi andai pasopsi kalong kadu tentang pat don kita an pinun penjada da gajat penting tumi ani ya keren dak pun kemau ki khot yang ba kandiat senam mensuang ke sarkar kala pli itu kerdok ke pomling rai mata kalong kulalo ke jingja ketu ke dikaan bumi nak kata ke MRSC dia keren ru sepang ke ILP kum kaseng ngila jeban bayang ru ke nongrem kum ke sarkar kala pas resolution sebab coba oro andro pungut kila ya munjur ya kata resolution kan persengu sekar penterikam ILP pok jelas ni yang skam dia kata lada kata sarkar dia kadang menti bat kadang pulisa eta resolution kasur kami golong ba kasarkar kadon komisi mesenram kadon pas biang sakoi pat resolution nam ta peterkam ya ILP ho jara jumi da kaliang keseng ni secong perkat seniwa kum kasi si banwan gila senjam ki haban sim nulis khmat ban penbor kasarkar bagi an kanon ki ban penkeloy banyada jigru ko tap mendari batibar jelas po jelas jumi kajikut jingnam jukis samla kanta pinungilam ni isu bersong kaput kolong bata jinge ke kedua ke pos kajing persengau golong baka sarkar ke di haban simkia ki dang senam ke ibalacia pola pangap abatang belum ki jingtum jingtap kemiyo so andai bang kuat ban pak ku sarkar kolong ba lada kini ki deng ye teng batang ye cia bat mi biang na ke pos na kalian ki khot julam di koseng wala sim ni karam jeski kelang di buru tidak long haban sim da kolong taki wai pat lat nanti kuno ban jubak kala ya jing siapan terhaju kodok pas nam jungi bas jong nanti ko kaput tapi kejepun baik put bersama ngempat sotuk kidan tegi regional komiti ngempat i ban poi jeng bolong conclusion bukut
andai nakaliang juga seng kidkhot kila senia tadi si bangan ye bodian bangan ye pengor khnang ba kanam don kuno ka jing sosi iki produk basnam ko song po kaput bat kham tam ki ong ba khando ko siap kanum sentut sekiwi pat kataling yang sok la kun teng swajan election ki kren spang po sam la kalong kita ki parti badan po ha election chan ki badan liang persa ki kren sambat dekiwan ke boru sukut nang thau komiti snow bala kidan kita ke jumut bas kam ban ai kita ke jubak supat ba kumai kular nang snow kada kamram suki gede elo kata kanong rem ba misalum le GC taru ban snap ban pan ke jing munjur na borok sat kam keseng takadau ha din ka tu kene sngi ngi sa syong ke isi ban isi perkhat sni bang ki ai gilat nanti bangin ye penbor sukar ba kadi ban le ai ki kimat ki ba kum keseng ka bu khamat tu sokar yung ada election ni. Itu nak kenang gidong ilam dengan mentam pi badu. Kendangnya pinjangnya. Di kene komong ba kena sedan sekawai ka si ngapan sung perkhat. Iki bubun tingin nampak lah iban diskusi pi ngasarai. Ladi kepor ning sabatai kita ki perkhat. Tapi kadang kejing bagi jingkep ba daerah yang contak ram. Ki kaseng hi kadon ni kejing ya au semua terkam kendon ni ben song kendon ni ben ne andai komong bang idang don sakoi pat si ben ya keren tinga sarai ngampat bhai ben batai minta ya kata rai alat supaya kasih si busa song saperkat sini kama Wajib kali golong balada contak tapi kasih gula don klub konkret mungkin ngilam di bala macam ti yang ni kam kaki isu kam cu kerdu nang yalam kebun kedua kaki isu stang lesnem penjul mau mer masan helo kata ngurem bah ki isu kepan kha kin ngalam ban pentrun salan terikam jong ki isu nam tar sakri ya kari ba kecap tu ada kadang kam kalau ini mah pi bala mun beteng yang ni kam so hitam ni sepet ada kepor Menteri Ketenat Kekwait Kekia ubah wailat Miki Shilla ulapan syai bakalong ke babakla ban kentok persya ikinung ajing sumar hasilong civil hospital bakila kensting ban ajing sumar ya kawe ke kena school ke badang kat news nem kerta. Nalor kani ulong bakatenat Kekwait Kekia kalalong ke balapan kre banyada no kenyang jingpang Nipah virus. Halo kejing sapriang ka kubor Basa priang u kenyang jengpang Nipah virus kamtam hadin beliau alum ki kubor badan ki beyo inu kenyang jengpang ha Kolkata. Menteri Ketenat Kekwait Kekia ke Jelam Meghalaya uba wailat Miki Shilla ulapan syai bakatenat kelada ban pengkrek lupa banyada. Menteri uliatho bawa laki kubor kila sapriang ndahir umenta Ketenat kampat yo kanu kakai pot kebati kena bonu kenyang uladan ha ke Jelam Meghalaya. Ulang bawa kata namar kejing don kejing jah Kolkata keblong kanong ba kebajan bah bat katan citai lam mingi. Kesorkar kelabata Ketenat Kekwait Kekia banlong ke berpikir. Baulaong ba amla ban cipen mi kinu kejing bata namar yo kimi kejing sengos ir klem dan kejing pentikena. Ulang ba amdai ban lek kerkie bat amdai hiru ba klem lek kerkie ke ban cimrai. Ndai ulang bala lek ke baro ada kejing soto kenang ban ompen kelomar kejing mot upat ba. Ndai Ketenat kadang buat dian ba kejing long jengman ke jelaba marjan bala ban cimigi senjam menyada lupa. Ulaban rabru bagi sorkar ketemu banam ailat ekano kejing pensiir upat ba ndai kelapen kre ke rukom sumar bakilat jing ada lada ja ba unu kenyang jengpang urung ha kejela. No doubt we are like we have heard the news and all, but as of now we have not received any like reports. But we have asked the health department to be on high alert. See, as of now, because like I said, because we cannot just jump into the conclusion and all, and then we cannot create any kind of a panic situation. So for that, we need a conclusive evidence and report. So for that, in the time being, no doubt we are on high alert. It's not that we are not doing anything. We are on high alert. But as of now, we don't want also at the same time to create a kind of panic situation in the state, because as of now, we have not received any conclusive report from anybody. We already directed them that because of you have to be looking at the situation on the neighboring states, so there has to be on high alert. Kesilong Civil Hospital kalayang biang hapadeng kajing sya keno kajing sya bishar benia adien balami kajing sya keno bla kensting yewi kena skul berangkat news nam karta. Kene kejing jak lamara kejing kelih lor kerukom terekam kejing syakri hakne ke hospital sorkar. Kena skol iba pulih ke kelas 11 bat dibadina seorang kam haka bala keno bala syu EE klem dayo kejing sumar ke bapaka kombalai sengi kenti. Wala lepen poi hospital hapadeng kejing shitam ke bajur.
Bami syakmar ban ajing syahlor kani menteri ketenat kokot kakya ba wailat miki shla ulakan taj gijing keno badong baki long ki babakla bat ke baklam nongrim. Menteri ula pensyai bahadian balayo akakai pot nak director but when in charge hospital lalap bag hospital ka doni ki record ki note jeng ki doktor bat ki kod dawai ki pencisha bala bishar bat sumari nong pangtik na dok bila poi. Hadin bulawan penkit ina gawai pat ke hospital ki doktor ki bishar bat lap bai nong pang idan hapadeng ki jinglong ka babet babiang. Menteri ula kentur ki pat ba ban ampen priang ki kubor ki baklam don ke jing pensisha. Ulaban bagi jeng pensiir klam kanong rem kala ban pen kelumar ke jeng syania upat ba ikinong trai kakot kakya ki betrish dom ban syakri haki hospital sorkar. That informing that one a person from Sorkham was left unattended. So I myself, I have called the director and inquired, and even the civil hospital Shillong, and then I have spoke the in charge over there. But I'd like to inform to the public, to the general public of the state, that it was not like that. The doctor came and inspected and then checked on her, and then she was at and then, as you know from the report itself, that she was came from the other hospital. And then when she came there, there was some concern, and then they check on her, and then later on they find it is she is stable, and then the doctor also came to check her. Like it is not like what it is written circulated on the news that she was left unattended. We have the record, we have the doctor records on record that the doctor came and inspected her. Kementeri Sorkar barim jong kejala ke kong amprin lingdo kala pentip bagi Sorkar bagi Town Vending Committee kila pen krek ban pen kendria ikinong di madan hakarukom ke bajai-jai kenang ban kelut hakayat kayeng halai imkra. Kala kenturu ikipat ba bakim day ban sngap ikikubor hamsaya henrei bandai ban yang scam bat karu kayeng scam bat keseng NPP bat ban pendep ru iki projek kibasak teng haka constituency. Hal kabayadai bagi jengkap ngia kala imkra nak daw kinong de madan i Dr. Amprin Lingdo ibadi MLA jangan katanya lepentep ba ke Sorkar rengkat bagi Town Vending Committee lepen kre ban pen kenria kinong de madan nak rukom ke bajai-jai klem da penon kam ya kabor katong kalong bani ibiang ya kala imkra ke bakelut bat dan ki jaka set kali ke babiang bat ban pensuk ya kinong let school bat kipat ba i Dr. Amprin Lingdo ilakentu beglenti yat kejat ke di banlong ki bakut nak benta upat ba banyan lano kita ki nong song surok nong kamay surok niki hawkers and saweng na kani kalat umkra main road ti kum mga juong ngihap banlong careful ya kai ke pangikren number 1 number 2 wat da kayeng shariru kalaban bat kala ay ya ka recommendation siya kata ka vendors committee kala ay di ki kendon ki balong siya kadar bat hoot hinong song snong halat yung kra bat kinong wan yo nong wan school nong wan tray sa like kra kadon kandid kajing ang note ban yo I bangi solve no ya kani ka problems jong ki hawkers tikum ka MLA ka batip yala ka jong ka mandate ngin up ya kata ka instructions ya kata ka kendon but ngin penbed ya kini ki kam kumbala batha but nakapor siya kapor ka MLA jong kalat kra ka dorbar lat umkra kaseng samla jong kalat umkra pulut ilaya kren siya kren but representative jong kata ka vendors committee ubade CEO nilaya kren yau jo ubreu nomor udairu u acting director la dangam bakla ngim kwa banyak rentam nrei ngi up ya kata kasngi kaba ya kanehi ka problem
on sa penbet but on sa wanra ya kata kejinghun ya kalit kawan jong kinong shnong jong ka constituency ke jongi namarba hap ban penbet la kular ban penbet la pen ingi ya kata kalenti kumno bakimut penbet ngilaya ben boro ar lai momla ngamnya bada kacing bamla ab ngin pen klumare kani kakap ngila ab kata kan kumno saban ab sakandit henre kacing ab kacungi kalong kacing ab kabadon cing kermen ngim kwa ban pen mong yanu yanuru ngim kwa ban pen susi yanu yanuru henre ladon kam ya kalaj ukra bakan yo ya kacing ya ben jong kalet kawan kikali kapaking haporo shilenter jong ka main road ka jongi ngingim day ka community kaba kwa banle ikanu kanu ka balong bean but ni kermen baya kani ka kam kinse penbet no but min sayo ya kata kacing ang nur ka jongi kung kinok la ukra manginyo biang ya kisurok kilenti kisakin kijongi kumbangi judon nanu min barib I Dr. Amperin Lengdo yang melia jangka East Shillong Constituency lepen syai bedang yang scam bat keseng NPP. Bat idang bat perking ya kejing penyat renti jangka sengi kam kijam. Ila kentat i kejing keno badan kejing stuk bakla bat kinong yalam ke sorkar bat ila penpau ba kejing bamdon jong i ha ka kenhun menteri kamut ba idunan o kejing syakri jong i. Ila pensyai ru ba imjukan tiap seng klem de yatu ni ojing bet nupat ba. Katong bakongsan kalong ban pendap igi projek i basateng haka constituency. Bat ikentu yupat ba ban sengap yaki kubor ham saya. pada pedeng kita ki MLA ki balawan ki belalen ki belawan ki belalen ngatarai ngade kawai na ki MLA kabam juk kan tiap seng klem dalit pai supat ba haka uniform ka bangat mu bangan yele election ngampat ju I jendat ya kanu-kanu ka party bat ngampat ju long indiscipline pat ngakwa ban IP ka way ka clarification of hindup ya syai ngade ke NPP bat lada ka don dakum way pat ka jingpin kre ka pangasngu don kamban le ngan sa pentip ha itay por re kum bakalong menta ngam kibin re kam don kanu kanu ku jingi jengai bat nu re ka sulong ba ki nong yalam jong ka party ki bedon ha ka sarkar ki long ki bri ki bubun kam ti kumangi ki MLA ki bedon syabar jong ka cabinet pa pin mudur ba ngin ya selok bat ya kendu si ya kedu ki nong yalam ru kalau ka bubuk kelas sibut namar ba ki long ki bri ki bubun kam bat kam day ki jing shisha ngatarai hakini kita yo ki bna ki baladem pila yo I bangalali tur lang but ki leaders jong ka party NPP pila yo I bangalong discipline but ngakwa kon pensyai kadari kani balada don mano baya kana kumno lada mihi nakasentur jong nga katrai tikan bahab opia sngap shwa but ngan sepen I bahabang iwan bat niyale ya ka election ngiwan da ka purpose ban serve yo pat mat om yalade kasuki kawan kasuki kalen bat don mano bala ban ken try ya kata kasuki long menteri bat tangan namar bangam de ka menteri kamut bangam la bangatri ki kamla ban syat anga ka constituency jonga kadang .com yang ki schemes ki projects ki basateng ki dangbun wat kerki kadang bun kapur mat ngadai ke NPP
Bat ladang ala temu ban pere kata ngin siya pentip ipi bat ngan sawan siya ka election hak takapor namar nga taray pila yu ihi ngim ju kentiap sing klem dalet thai su pat ba panyele biang ya ka election hon ka politics kala nang per kanang mi usnem pila nang yu i kita kijing yan na kaway kasing siya kaway kasing kamdi kabatamay nadu 1972 ngatharay pat don uway ru une kalido baklem leg na kaway kasing siya kaway kasing habadawa kajing dawaru kamdi kajing dawa shimen bakwa bor bakwa power kumakiong ringi wan bat gi wan lang bat gi agendas jungi kilong clear kini ki jing dawa jong ka constituency jungi kini ki de ki pihak pendem kajing kular hab yaban bat kum bakalong menta ka meeting NPP kat bakot ngalen bat ngam pinum yu i yang ba ngan long indiscipline ngatharay ni hak mani pikir kata pinum yo ngawru yang mangan ben inu nganum kondem ru inu naman hak kajing ya telun jong kajing ya day lemba ka politics kumboong hak tin pareng kidon ki ups kidon ki downs henry ka discipline ka bangi ban pi hak kajing long senior ka jongi kalong ka badon kam hadu kata-kata kenang bangin hikai ya kitu ki badang wan thamai ha ka politics kumno ki di banya chakman bat kumno ki dei ban bat ya ka kular balaklay hakman upat ba ha ka for election U MLA ka Mausen Ram uba Olan Sing Sun rengkat lang bat u MLA Karanikor uba Pius Marwen hak sesa jan jong katayo baladap kila dom ya ke jingalang bat keseng bhalang bat kila dawa badai ban pendam no ya ke jing IT ya ka Mausen Ram Subdivision Shaka Sai Computer Limited namar kala keu kansan kabai boarding electric Haga arp sautrek pelalengkot Hajar Arpun Riau MLA Kamausen Ram uba Olan Sing Sun baru MLA Karanikor uba Pius Marwen kilalu me kejingelang bagi sang balang gini bithan banekaran lord kimat jengi akebe kendo akebe dei bat ka boarding ha Kamausen Ram Subdivision kipat ba bat ki sang balang kidawa ban pendam no ekjing IT Kamausen Ram Subdivision Shaka Office Sai Computer Limited da ka bakado baga Sai Computer Limited kam shimlayo ek NOC ni kerang bashnong ba kam dan ni trading license kajing seo by boarding ka kiu kensan naga ars patengka shaka news pa ado pras patengka klaben rap ki bel ki klem kedo yak unit ba penan kam ba ki don ikuna ke bahek palat kata nado arpo hajar tengka ado kendai po hajar tengka rok jing suba badon ka jingle bian nado menchua ke MEPDCL kala IT haga fitko Nrai lependo eka kontrak namar karam ke papalat lai folklor tengka. Hadin ke jing ai tanda biang ke Sai Computer Limited kalayo eka kam. Uba Olan Sing Sun haba keren heklat patai kubor beli etho boleh keren bat ke MEPDCL men bishar penia yakni ke soskular. Ula kentu ke sorkar bak MEPDCL ke diben chimti ke jing peniat boarding Kamausen Ram banwengi ke jing so artatien jong kipat ba. Halor ke isu jong ka Sai Computer Limited kabaka board lane ka MEPDCL kala ai kala franchise hapo ka Sai Computer Limited ban ia ka subdivision Mausen Ram kabakentup ia ka maplang na dulungkin hadu raniko dia kane ka ju ka isu haka arfoi trik ngilia kendu ia ka senjuk kirang basnong hangpi ha conference hall hapo secretariat bagiwan ia ka ju isu berkata ka isu ketika complain ke baki ai Bakusan kelong ba kani ka company Fedco ka term of agreement ka dispose number ka MEPDCL. Tenri lapan kudno ya ka tang news nam namar ba kalong bankrupt bar ka klemsiu ya ka MEPDCL live folklore tam ka bisa ka revenue ka bahaban siu. Telah scrap no ya ka jinyate bar ka Fedco but
lari tender biang bala award ya kan ka tender ka bamantah hapo kasai computer limited. Te kani I'm not aware hagisang ngilong aware bagi la ay kani lali kani. Tendrim lali kata maka tiga duty juga government berka board kila le ga lesi ki le lesi ang bagi tiga best tam nang matapa dur kampai ba. Okey. Tendre kini hadin ba kila sedang menteri kam ya ka kani kasai kila sedang menteri kam hapo ka subdivision Mosram. Hadin bagila sedang menteri kam ki seng malang kilaki kasenjuk ki rangbachnong kilaki namar ba kani kasai computer limited kam shimlalo yo si naushnong tukumno gila bersyong office kata number 1 bad hagaju ko poro bad kimyo si no kashnong kimla banyo trading license kata te kabaar kalong ba ka jingki jungkini ki bill kiba comparatively banyak nujor hagipor badang don ka MECL badang ronhi ke MECL bad ka fitko makani ki jingki jong ki bil bulong palat mata dia kata ki jingki jong ki bil ki kalau di bandon ka kerja awareness program jo ka board lagi ka sai computer limited ka di bandon ka awareness program si pai ba dan dia ka awareness program is dan ka complaint number 1 ki ong ba teng yakini ki laing baduk kiba consume tang life unit tendre ki consume life unit to bagi extend kamera ki haban bu do extra ball or something to kan kiu ka life unit telada kiu ka life unit kam disu ka life baduk ki haban siu kin haban siu kum ka domestic dah ka domestic pada kila bon ki formality bah pendek tu tukum kita awareness kita kam teng hakapor binang connection kita tang si kamera tadin arsnam berilami am alai kamera te habdan extra ball tukum kita ki awareness program di bandan ke komplain kalong ya kira state post ru ndalale jaga hak podol dan kas fetko lani mentaka sai ki keno ya ke MEPDCL te kejingya keno we tengam tip ka digi jono kum kita ki di bandan ka awareness program te awareness program is very important ya ka MECL hi lani keno company ka badan hadu kenapa ki consumer ki sutu la da kadon awareness program ki ka komponen kami unit ka consume gini ki bill ka billing ka longomno di bandon ka proper awareness program kenapa kanamdan ka confuse apna ki consumer dan re ngala ka jisu junga hiba hapneng ka complain yung pa ba ngasudi ba di ban complain nomor ba karukom trekam ka bangam sutu thau marba ha kani ka management jong kani ka sai ngam tip ka management kalau non mat pa kim da respect bahai ka sentiment yung local people tengam dati bahai kata kalong kumno barka number tengah kren ka boot ngau ba number 1 ngidi ban spay ba ka term and condition of tender kalong no berkelia sign em ka memorandum of understanding barka sai computer limited teladang impat sign ya kita punya pay bahai ki terms and condition barka memorandum of understanding kelia de sign kalong no ne ki klem pa sai tengah impress ya MEPDCL but they should take over bala dolong kabala ti pai ba ki khamdon jingshania ya kabut ban ya ki we ban ya ba free franchise ya ki company to kan ki jinga kren jong ban ki sem phalang ber ki rasu ki na bajro ki dan tang ko ki thong bagi omba ngidi bot kadi ka bot kadi ban safety hin ga ga to number bagi shania ai kata kan ka service bakan ai service bo ha lese ngidon ki jingshania ba ka bot lebar ka government kan sim ka decision lese baka babhai ka di ba ka bot kan pit na ka bagi paiba kisam ha kajing ki paper ha bai dei ba kajing kiu bil light ha kajing dei ba kajing jing lip kha jo ko boarding ha ko dei ba kisnong ki bampat yo berpoi ya ki boarding kisnong ki bala khammi bun kli ki yin ha ban extend ya ki boarding ru kata ha kin kisnam ki port ki badat ni ya takhu kajing nya pa ni pen pau ha bai dei ba ka fetko yong kam dei ka bata ka jungi ha pen ka to ka dei pet ka MEPDCL nama ba kam da sha ya kata ka jinga trailang hapreng ka bot bat kanika company te khamtam kumbal pan pawi ki jinga na kilian ki sem halang na kilian ki senjok jong kirang basnong na kilian ki paiba ba kila pan paw ba kim kwa shu ben ai shaki company ba kila kwa ben simti no biang da ka bot kumba simti ha ki po menshwa ka ba repet da ka MECL kata ko mapor ki ba menshwa shwa aja ka pra
Di mata ki pa ki phai bang mar pa ki la i ta ka jinge ya ka jingkiu jo ka bel ya ka jinge ki ba ha ki bubun ba aka bai dei bat ka boarding. Te ke bai i pat man ta mo phi i ni ki sngi ki por ki bala dap nak len ki senjok jo ki rambas nong ki la let check office jom ka sai computer limited bat ki la let ben khang talaru ya to office nomor ba ki kham pendap ya kata ka rokom mo ka jik trikam kham tam ki NOC na ka snong ka train license na ka disonsil bat na kaliang ka senjuk jom ki snong ki seng phalang wat na kaliang jongiru ngin ta tipha kata ka sai company ka badai ni dei na bat ke kata ka agreement hapreng ka board bat ke ni ka sai company ti nak lagi jungi ni ka por ngilai syong kata ka jing perkat ki seng phalang perkat bakini ki mo hakni sini por ki balada perkat bagi senjuk jom ki seng phalang jom ki rambat no ba ki paibahi apo kini ki alai teli konsumsi na do mau plang ranikor bat mau sendram ba ki paibahi menta ki angnut ba na kalian ka sorka ba na kalian ka board mo wa su ban sim ban IT syaki company wa ban sim biang no da ka board nang ba mo ka kam kan yai bet yai ti kumba mat ya kecingeh ti na kalian ka jungiru ni hap ban ngap ya ka so jong paiba na mang ba ni sutho ba kijinge na ki paiba ki wan singi lan ngip ngapru along ka ba na ka ta ka jo ki U MLA kanong po constituency uba Meral Bons ulapan pa ya kijing sngahun halo kijing sina ya kesurok nong po umden Sunapur watla kiladon kijing keno bakadon kijing duna hakikat tu ka ni kibenta uloong ba ulalap ya kijing sne kesurok haplasha bat uladep betha ya kontraktor ban snabiang ya katai ka benta bat ban snapendep ru ya kene ke project hakapor balabu U MLA kanong po constituency uba Meral Bons mula penpaw ya kejinghun halau kerukom tre kesurok nong po umdan Sonapur kebasan pupra kilometer tam waladon kejing keno bagadon kejing duna hakikat tu kani kibenta. Habakran ikilat patai kubor haka arpupra trek Kuala Lengkot arajar arpun Riau halor ko kubor bagasurok kelas niau haplasha. U MLA ula pensyai ba uladap lap lupa ya kani arne lai singi syoban mi kubor ba uladap patai kontraktor ban snabiang. Ulai kejing ero ekadhar construction halo kejing treshitom bat ulo kular bagakam kan pendap nok loy shwa kapor ke balabo. Uba Meral Bons mula kentu ikipat ba beladadan kejing duna de ben pentip syau ne shikibor ke beri kemi omban tha dikilat patai kubor namar kakam kanaya chakamat. Wemeli ulo kentu ben bishar ya ke ba kendai nak shispa kakam ke babha bane ke babat ya kata ka iwe nak shispa ke baduna. Baula pentip baka tongi kalong banyo eksurok kababit babiang na kabenta kishis pasan po tuli gishnong. Nandu ko sedang jauh ni projek. Nandu bubuk proposal. Nandu banyak sanction. Kumu MLA yang ginaya budin batki. Bat ba jongka nongpo onsi batki tu ki jaka githan situ kamtam kabakan tup om duna ga chispa san po tuli gishnong berperang do surok. Kena kemi lenti badai banyo surok kababit kabiang. Bat dagajing kershan jong kesorka. Bat dagajing trishtom bat kajing perkhat jong iba perstun dan songko menteri beripe kan surok sobrai ko beri kerpang ei. Baliyo wen sanction ubenai Oktober jong ke senem arajar sau. But labu mau nong rim ya ketu surok apa mendan umden hak ship ho trik Desember arajar sau. But hadin kata lah sedang berpentri kata. Kekawan no ke MDC election gum tu temas sendep MDC election ni April 5 ka kam kelas sedang. But on record ngakwa ban kremnya pi lengba jong pi kan ko ba kakam kalong ka babit ka babiang ngan ban biang sisit kakam kalong ka babit ka babiang ban kwa ro ban kren ni kini haga project ka balahe ka bakum gitu ka jing jorong ka jongka ka don san pupra kilometer point hendrus kindon ni jing dunang ni tai kendiat kan sa por bo pentri ya kene ka surok jorobat umyam
ini ka saulan 4 lane ru akan mau kan sipun ke jeng tu dah por bale ai ki hompai por bale ai ki nala ke jeng sini kha atu li hadin beladep ke projek nang ta por bale ai sob grade por bale ai rong kita kumwe nang song snong ni julap ban ni ju pentip sia ka company ke pentre tu surok tu por ni ju pentip sia kana hai ni ju pentip yo deputy commissioner bat kila le ke badang kam ka surok ka ya bet ka nek tu wat la bala le bahagat tu ru agi por liur bagi bun kali ke balek te ka kho ga du ni nom dan hire ka project ka banne sirta ha ga bede bat ka tu surok jung yang tu ru ki popun ki banta kala amne na do ti kendong nang ta ki kendro nang ta ki ni ki cross drain mun ki humpai ki box kolbat nang ta sob grade pan le ba dom GSB ende ka term jom kludi ki ko WMM wet mix makadam ki ko la ai ba ruben ba la ruol ba la le ba tu ngada la dir la di pet na ko por le ba dan ka sowan saka rong kili arkut e rong do ka kut ka ba nungkong ki khot ka ni ka BM ka di bituminous makadam bat ka kut ka ba ar ka ba kidang le menta ki khot ka BC bituminous concrete ka tu ka ba penjili ba bat nga suban ai ke jingero ya kontraktor bola pentre ya kene kam dahar construction ba kila le bahai ka kam bat kila pentre ya ka kam bat number tin ban ong ba kinla ban pendep mde ya ka por haswa jong ka por lembat ga jing kerpan na galyang jong akum rong ong ya ki ba ni haban le kloi gni surok marba ki pat ba kila jenjar gale kawan dengan kwa ban pen state ya kam kidon du jing seng ki bahaya jing seng sinot kan hablang perustrian na hablang katolik du jing seng jong zone 6 kan don dish to be time but ki we khamtam na banta jong ki pat ba kinong le kinong wan ki ba lam di kinong rep kinong pang kena school kinong le kinong wan ba kedi jing don kam ka ba kerki do kata bat ngasuk kemen bo kontraktor open tray klem da sange ya ka kam boro shiliur tray kendro ki pompai ke bati boro shiliur la tray ta kadau menta ka kam kalaya cha almost bong pi mene bade bat ka rong ru isa stang menta ya bade ke tuka the BC bituminous concrete ke bade ke balande finishing menta ru kila palat ya 100% kesa sama steng menta apo ni Januari le ne first week Feb mata lain kilala pendek hak pedi bad itu imat ibadah apo senong plasha ngani kidon ki parlok ki bala lek tu kilap ngani itu ipina kapo sa kapo ang julit inspect bad itu ibentaru nilalam ya tu bad ngila keren ya kontraktor keren ya ke departemen bad kila kular bakin penbahagian rectify itu marba hakijing tre ka kam le se don ki form rapor telang pi teki ka don ka benta hak bi tre teng adu sandru buje teng adum se don ki jeka ka rong kam de ba kam yo bat ba don portion la de lai square foot south square foot sun square foot menang benong dak kum area kila bendon ku mutar project ka san pu pra kilometer teng trai itu kendian nang tu lani we arjaka sang ni hang tai kila bandon ki bukum kita ngilalap juga tu haswa nyong tu lalap ngadang peni ngadang ong yaki ti amut kin sa rectify ba kin sa le kata te ngidang sudah one page sengi tu te kalau ada mi no tu te upat ba yang so bisar kata ngam don i ngan ong ayu kata ki don ko hok ban lek ban page ban jungo kata don hi bala ban khang kata te jadi ko hok ni ban page tang molong ban ngimde bandalik lusha than magani ketika ongoing project pidade man ke project kepala dep layak menta ka to ne benai ki snem e daga du ta ka por long kren
Te hakabede berkatu ke jingmi menakatu dukum MLA dengan itu ipi ka intention ka jonga kalong ba ka kam ka di mendep kulo idin biyo sanction ka kam di belong ka baba lada ka kam ka sniu hadu kata di mga wan kong ban pen keren ya kan ya kumang la jule ro pangalak ka tu ni menagani ang ipi 80% ngala keren bat kila rectify ti ja itu timing di sising asni hadin melej mangate kia no tu te nginom so ya kata kemungkinan mikmat ngilong din cendo alter ya kata ada yu sak keren ki don hok hiban keren ki baru ngim so ya kata kamaram jongi kalong ban penting kena baka surok ke di belong bebit ke babian ba di ban matoy ka sorkar hawa ai di ban ai khublei ngi di ban sungu na ga bentai ke jing le bahana bentai jongi ki ba kum emle ngadon ban kentu ya kinong song snong ro ba ngin sungu ke ban yo habang ilap badon ke jing duna pen i nai that pen i kata ga de ga kum emle wan changar keren yang harus itu ya kan ni rungin budin ban pet ngaman ka por ngane inspect ya tu de ni kwa apakan long hakta ka kom marugani gidi na ka jing mentoy jong bobun Kahnya Trap Integrated Territorial Organization HITO kalalik yakendo yung Chief Secretary Kejala Ushakil Ahmed ban bodin halor kejing pentrekam yak Instrument of Accession IOA bat ka Annexed Agreement kabayadai bat ka rikasi. Nalor kanya kala persyajur yak kejing temu ke Sarkar Jala ban wanra yak Immigration of Foreigners Act Arajar Arposan kabaya seriem bat ka ILP tang ban pentami yak ipai ba. Ino yalam kah New Trap Integrated Territorial Organization HITO. Ilekendo yu Chief Secretary Kejala Dr. P. Shakil Ahmed ban bot dia negejeng pentrekam yak Instrument of Accession bat ka Annexed Agreement kabedai bat karikasi. Uba don bok dakaru lapan pau bagi CM ki doloi bat kirang ba snong kem pat dio e kabaha ne ka bor ka babiang hakariki sensyar jeng kari India kumbayo ki gram panchayat ki bagi jaka. Kaseng ka keno bagi CM ki long kumbadon hagaan te amrau namar ki hapshim sanat nagi District Council. Halor ke Immigration of Foreigners Act Arajar Arpusan ke hito ke persyajor ke jing temu ke Sarkar Banwanra ya ke Immigration Foreigners Act Arajar Arpusan ke bayasriam ke ILP. Kaseng ke ong bagani kalong tanggarup kom pentami upat ba kumba ke Sarkar Dr. Mukul M Sangma kalale mensyua lengbag MRSSA ke baklem trekam haduk mentah. Kajing dawa ka baskem kalong ban pentri kambet ka ILP banya dai kejat benrio. Kumba ngalak ban keren kan habaya ni ban kini ki boundary ki port sam. Kumba pilai ka jela ka jungi le ka baya tungko bat kini ki international border. Te lada pentri kami ka IOA ngilak don ya kata demarcation nyinlak ban sei ketika jing yate kita ki map kita ki dulir ka council ru ka haban simkya namar hadu mentahi ide ben yatip syai ka jing yasoi hi kadai ya ka IOA hendrai ka sarkar ka ai ka tai ka gift mo is a small gift from the central government baka ai no ya kata ka section Halor ka lentirel ka hito ka kentat ka jing temu banwanra ya kirel hakari khasi habat hari jantiar kumjo bat kiloong ba ki persya ka jing temu banwanra hakatan cleariat na jawai kaseng ka keno bakarel kamdai na kabenta ki kampan roy jong patba dai ka dei tangkalat ban kit doyong ban pensuk ki kam khayi ki brio ke badan bor kanang ban laj na ki jingwet haki surok ba dang shen ngadang i ba lingba jong menteri rang ba angkat batu sembut menteri jikwa ya kata ka modify habaya dei bat ka gini ki foreign act ni kita tenga sukwa ban nong sekari ba ka menteri ar hajar khat lai ngilamat ngala don benta ban yaki bat kan ka penjadawai kata ka ina lain permit ki ong ba kidang kwa shoy kata ka modify LP nga sukwa ban kan mau ke sarkar hakopor jong doktor Mukul Sangman ar hajar khat lai fila de modify kata ka ILP skat no sim pembi pada skat no sim ko ban modify fila ka MRSSA ka dei ka clear baki modify ka ILP ka baki hatu ko por ki ong ba ka kham klan bor ndrei ka ai ka jingdawa ka jong ka chat ben rio nyau trap baru khaj hatu ko por ki ong ba ki kwa ya ILP namar ba hatu ko por ki tiang ya kata ka CAB ka ba mementa kala kolong CAB
te ngingin keren beda ka basai lada ka sarkar hi kamla banwan ra ILP wat num penthame yu pajba 4000 khalai ulai bat ke MRSSA kom tri kamera bat la ringi kampai shadian shu hagat ko por lingba wakila khod ye ki khasi student union tentia student union bat garo student union haka jing lam khmat jong ba polin to ko por ki ye kran ye kata ke interstate migrant worksman act tenri la de pipe ye ka turu kila bypass le huri huran kila penyap lu kita ki an ke ba pila I ke jing sakhi ke jing wan jong ki mender wan sani wan buhas no wan trei kumne kumtai namar ba ya ka to ka an kila penyap te kumnong inang shania ya ka sarkar ka ban modify ki an henrei ke jing sisa bakin penjanai ki an ki bala don ki balong existing la da pi pe kham jingai kham shadien ke ai ka balek ba deng shala bam kwai hatwar blai upasi ka resolution ban pentrei kami ya ka ILP but niru ngidang keren ya ka ju hi bang ngidai ban extension shu ya kan ka Eastern Wrinkle Frontier Act nang ba ban te lakap tenri ka I ka nei ka ba ka kwa ka na ka sarkar ka dei tang ka jing penthame bat ka jing kwa ya ki ban wan ra kilong aggressive ban wan ra I ka ngan keren ba ka basai ka jing kwa rel kam dei ra ban yo ka roi ka par dei tang is meant for business kila I hi ke men kene kidang pni ba kata ka rel ka kit uyong na po station po Garo Hills te hangni rugo kaju kimot man apply da ka bawan ra renti rel haduk clear haduk juai gni kantai kenla ban kit itu marpo kendok tang ban yo ban yele business na maraba halenti singking la bon ki ba ya khro kibon ki kan hon kibon ki yonong sarkar ki ba pinwit sinesta te ka sarkar pat namar badon ki katto kat ni ki ba pa ban ya kamai shimet takada ki shim bat ko we resolution bar kata ka mafia ka bakiyadan lang bakin yo mentor ngangai I nakaliang ko jungi kadai kata ndre kamdan era ka banong bante la kami ngalawan survey tangshan ru sa po Mizoram hakalor ka jingwan kini kita ki minder kamte la kam shu kata ka ILP kumbalong menswa dengile sa po Mizoram kita check kita monitor kita pit ba ndre ya bamenta shurong shumi kulmar shaki tu kinong petro Habang inya beteng biang ye ke kubor, saja sing ipinkan mau ye kimat pakong sanjung ke kubor mentak tayo. Ya kendo Menteri Rang Bah Konrad K. Sangma, ya Menteri Rang Bah do Narendra Modi, pancing kersan ban kentiu ya kejala. Ai kublai Konrad K. Sangma ya Menteri Rang Bah do bapa ya kejing terwa ban itu ya kejing king jeri gom ke UNESCO World Heritage. Sedang kedua bar mang tengka nadok ke kat riu tarik urempang. Ke sarkar kan penklan ya ki VDP ban yada ya ke kaput. Enhiar ke KHADC syamai kuli ban kemi ya ke jinglong jingman. Sir ki pajba hatura batak poster berngem ke ISIS-K. Tang ke ANTF yau drug ba kandai point iwe klur tengka halum shnong. Bat syak penkut buram kinung yelek kai bat nung yalam ke NSS-CC. Kinong yelek ka jeng ke Muay Thai Association of Meghalaya kilawan raknam bat buram ya kejela hak ba kila yok kur haduk san pausan teli kita kema bat yok bat ya kekerdan ke baar hak 7th Ummai National Senior Muay Thai Championship arajar arpon riu kabla long ha Hyderabad Telangana. Nung song sam Muay Thai Meghalaya. Kalong shisha kana buram kejela Meghalaya kerensan elakai Muay Thai hadin bagaken huan na Meghalaya kelala bankur nyupusan tili kita kema bat banwan haka kerdan ke baar ke jinya kop elakai Ummai National Senior Muay Thai Championship ke banyo ke belalong ha Hyderabad at Telangana. Ya kini ke jinya kop la penyat da ke Telangana Amateur Muay Thai Association haga balawan menishim bentaru da arp kendai tili kiken huan elakai Muay Thai na keleng kejela jangkari India. Ya kini kejeng le Asian benta jangka kenhuan na Meghalaya la yalam dauba Angelus sun ubeu coach. Hagaba kini ke kenhuan Meghalaya kalayo bankor arpunyau teli kita kemaksiar kadnyau teli kita kemarupa bat kadwit teli kita kemarenong. Habaken kelum lang barok kejela Meghalaya kalayo bankor sanpusan teli kita kema barwana kekerdan kabaar. Ya kini ke kenhuan elaka jangka Meghalaya la pediang buram hangani kesengi dek senong Saiden. Dong nong kendang bentiang buram ya kenhun bat yu samla ujal ar marak uble shim bentah kene kenhun ada ngejingwan pipe abu marak buram me kejela ya kebala penlong haki Indo Stadium jong kashnang Saiden haka arpu praterik kulalengkot ar hajar arpun riu
Nakaliang uba Angelus sun coach ula penpau ke jingkeman ke bakrau lo ke jingla jang kene kenhuan kamtam ke jingla jigirang bagi tai lekai bantri shitom bat ban yo kori kita kema. Ulang bawa lah apa yang sibun ke jing bagi jinguna bagi kenhuan kelamat ndrei kini kena kim shimna do bensiam ndrei kletri shitom. Kabel ai mensiam bat kabelong sya ke jingkeman hakene ke lumpung lekai kalong bakum ke kenhuan ke layok bensei ke we ke tai kura ke Elizabeth Martin kabela benjot ke kerdan best fighter. Nakalian cuma ai kublay ni kong ma kaba kawan singkar jami bela ai mesti menga da kapor sa kapor kumba ju ya kumba ni liakai man kapor man kisnem iju pen ibe yang laralong kabala persyam yang saisim ben simentab yang hadin kajing kiwring ke jonga kiwai man la kapor man la ki snem hi ya karing te tandai kajing simbenta jonga hadin khat khandai snem ngakiu ban yakun biang lade wala dangam poi sa thong hau tau thong mangan yo gol ru hendai ngala yo pat ban yo ra na yang ki kintei baro ke ar khandai tandi ki tim bala simbenta lang akatega jing le karing badan po Hyderabad ngala yo ko mi we na ki best fighter na yang kintei kapor man manage nga hapin persyang kumnon manage kapor banga treh kam hinga treh hi kedi kapor nga bangan praktis nga hapan praktis lang hinga manialam yang ikun wan praktis lang lade praktis lang ikun entahi kabun bah kajing ye juga pangasyam tangwat la kataru nga persyang bait bangan kiu saprang kumakiya kiu rang kiwe kuntanga lade nga kwa beng ke pan pen ini kita kasap kapong la jong kapong adon adu por barang ngarit Tekai ki kajing amis kin jonga ha ki we pat ki solo samla kan thei ki we ki nok mi ngi rakin bakin halor kapang baki syai no ben ngi ban kutlat no tang haying dan ne tang baki kun kilat kinti babun bapli na bata ka juk na kaliang kilong kumi na kaliang ki kin thei ki basai ben ki basai no ben du ngi bakin kutlat no tang haying ha surok haying ngi ka pli na rapi dan kamon ka jong pi kalat ka pli lu abar ka Nyai kublay bang priang buram hakaju upor yakni kena belewan ban simenta sya ka new Yumai National Championship kabalong po Hyderabad hapo telekana hapo ka SA Convention hapo telekana teng so wan ong nakaliang ka association ngiso barai ka buram sikadai wat hapadeng ki jinge abakile kiwan ki kena ndring lala banora ya kana mak buram binglayo yu gol new ar pun new tuli gol medalist nang ta khan new tuli silver bat kharwei tuli ki bronze bat total medal ka jela Meghalaya kayo ar santli baring layo haka kerdan ka baar haka tega championship keberang sidap haka absan terik dan nak lengkap option ngimdan ni ban keren sibun rasulong baik tang je ai kublai bat kitbok kitweng yakni kena juni kinang la ban pen ban wara cu iki medal khamtam haka ni ka national ka bangidang ban pentre nam ta ka national game 2027 kapan selong hapo jela Meghalaya hapo na Januari bani kermen ru kumbang ila kulare government lane hapo ya kedia SUI MSUI bagi jela Meghalaya ngin ra khambon ki gold medal ban ra ya kanam bat ki buram hamtam ba ya kane ka national game kabalong ha ka jela lejong bat ladang ila ngin persyang hiru ban ra ya ka champion team lada kalong kepala bat kata kalong haki kena bakasyong haki coach ke bak sarkar la ajing siu ngi saungut ki coach bat ngila ban training ba khamba cucu iki bat pundio yak sarkar bla ai gitar bla pundit pundiang ya ka Muay Thai session ko manglayo amta berkhot ban kermen ru bangin ra saya kata kana buram na kamta ka dimbit pundiang bat na ban ra ya ka jela jingi borok kowe hamtam ko bangi ongru bak state kala la ban ra ya ka neka ya kata ka live ko khandai national game ko belong arto apnyo Kaya nga so nakaliang dengar ngam dan isi ban kan sibon dengan so ban ai kublai sai sin ai kublai kimi kikpa kibel kit kia wat apa deng kiting ngi kam apply nak sokar bang ngilek cimenta chatai are kalong ka jinglek nadu bang ngilek bat hadu indawan ru kalong bai ka jinglek jingsap na kalian kimi kikpa dibahaya hasam balase yodon ki way ginu yodon ki ba sponsor iki ni ai kublai iki yodon kini belai ai lese ke jingkasyan yano reno nomor kalian ka association ni klub ICT yano ban pan ya kalian ka jingrap ban rei kermen ru ba ladadon kita kinong ai jingrap ru ni ai kublai iki kana yo ekemet phat ka bokoi kya ba kitu ki bring ai kublai ru rekidon ginu ki ba kersyan ya ka Muay Thai association Meghalaya
ngenang ai kublei ki ngen luai ki ru nang yo etamat cepat kapokot sia kumbang ilong kene dan nakaliang ka association ngai kublei section kamtam ki coach bidon ne katu nengut ki atlet kublei le bah kublei yo medal bat kamtam ki kena ru ke bam yo medal kimdei bandu ke kermen dan nakaliang ka mai thai association amegalia ngla ada pelong ya ke meeting mana kane ha ka khan ru tarik jung Januari Banrai na kamta ka state tournament hajing syak state tournament ngiju pelong ho bana April malufnam khalai sausan teng lasim da karai jong ka association brokawai bangin pelong ya ka state tournament ha ka arpusan apnrio pnyo pra hang ni asiden bat ban pelong ru ya ka ni ka selection ka final selection na kamta tu kena balik banlong ka preparation for the 39 national game 27 Tekini kena boleh praktis ning ya bun ngai training keleng-keleng haman lagi distrik. Jam daya kani ke nasional ki sawan hang ne kalong nadu arfsan apnrio pnyo pra sausing ke tournament kendon ka sub junior ke junior bat na kamta ki senior na penta ban select ya kani ka kabadai ka preparation national game 39 2027. Tenang ta kini kena boleh select nang ni baro kalong bagi kena kin syong ni kin saang ni ka training sedang no nadu ubnai match ter hadu kan dekut katai ke baik kena syong ni raya kini ki por beladap mila training keleng-keleng hi distrik ba pratli distrik mengidan affiliation bat ngebat ka moi thai association kendai tli distrik kermen begini ki distrik kinwan bercinta perfect bana penta bania bu namta ketika tournament ke baiklah ong mena swa moi thai Meghalaya Kador Barcelona Raj Saukur Nongse Hakasni Balang Jong Katayo Kalapan Long ya Kajingalang Hakaba Kalapan Kuburom ya Kerangilek Ka Football Bat Kinoyalam Jong Nongse Sports Social and Cultural Club NSSCC Kibala Job Bat Ra ya Kanam Ladu Haka 11th edition Chief Ministers International Gold Cup Arajar Arpon Rio Kabala Long Hajore Thang Hasikim Ya kini kinong ilak kai bagi kinong kit kam jong kanong se Sports Social and Cultural Club lapan kop buram do Menteri Ketenat Sports but Youth Affairs kejela uba Wailat Miki Shela UMLA Kamelem constituency uba Ronnie Vilengdo Presiden ka Meghalaya Football Association uba Hamlet Son Doling Presiden ka Shillong Sports Association uba Bante Dorlingdo urang ba shnong kanong se uba Mairang Thangkhieu hagabaledon lang kinong kit kam shnong kinong shnong bat kiwe giblas akhot ngobha Presiden Jong Kanongse Sports Social and Cultural Club uba Daniel Thangkhieu. Ulong bahapok kejingilam jong coach uba Richardson Nongneng. Kanongse kalayora lightly kinam la adu uba kentop ya First Division Football League bat ya Champions Cup kebala penyat daga Shillong Sports Association. Bat kabakam kerpang kadai kejingjob ya Chief Ministers International Gold Cup. Nagaliang uba Hamlet Son Doling uba Bante Dorlingdo uba Ronnie Vilengdo klero Kanongse bahapok kejinglam uba Daniel Thangkhieu kani ka klub kalawan ra 6 bat buram ya kejela daga bara kanam la ado ya Chief Ministers International Gold Cup Arajar Arpon Rio bat gilakit bok bakani ka klub kabaila kai deki kena khasi sudah kanang ye beteng menel akai ba banang job kejing ko beper uba Wailat Miki Shela habakran kumukongsan ulong bakinong ilakai kisnam ki pamenshwa kilasham Beniokam sorkar wala kitibet hakika melakai. Bakalong kaba iya shisha. Nre ka sorkar jela kelawan ra eka mat rekam baginong ilakai ke jela ki bayo kita kema haka National Games, Asian Games, Olympics na Paralympics kin yo bet eka kam sorkar. Menteri sorkar ul airu eka jingkular bercim kia eka dorkas ka bawlo yo pediang bat kum taun se keren benia baginong kit kam shnong bat kinong yalam joganong se Sports Social and Cultural Club banla banai jingerap ya kenika club. Mana kini kalau saya cuma long pada the top of the town. Balai kesong nongse nika football club. Kayok kekiu hidup kami. Nama kadon yang 12 man. 12 man on the field. That is their supporter. So a big round of applause to you all. Not very much of a change ya kami kejuan eka ya ini lagi. But kejuan sisa kita orang bapak pantai ini.
Mana ki tournament bisa yo iba ka first ground kalau ko bahek ka stadium. Tang suye sin bentar ki saya dia ke first ground. Hado bagi hak yang perkat tu orang ini bagi hapan perkat abang teh no ya tu ka teh ka sikit gallery na teh ka waktu bahasa. Kene beri ke support. Bapa penong ya ki nong pikam hado ima Daniel hado ki players ki traditional dengan IOI yang kita percaya. Nak mau ya ki officers behek nak betre na ko ka health department. Akan mau berandong ketuka semi final di dalam Advance Christmas. Hantai ako kagawin na di program Advance Christmas. Ngayon ini kita syang langit sebab. Syipang pek ako mobile phone. Margalay na tinyok bandang hanggaround ko tambah na sa jenay ay di percaya. Tegetu kepeti yang tak jadi. Tanpa way dengan request kami, ya parok. Pada kata kami pusat dia nak kapos. Sengau kawat kersan dia kaki kejok di tanah kapos kejok. Kata kami itu kata. Ngatin yo lasai next year kanilek ka nokse kata Super League tang suren simat amat sudah sukawan nokse. Kata kami itu. Dengan berpatu bagi support mereka. Whether they win or lose, I want to see that you are there to support them. Kata saya but miyoi kamtam hak ni kejuk dong. The sports ni kamtam ke football. Kalau dia ketam kamai kebahman. Di players di lekai, haki Premier League, haki La Liga, haki Untak. Ronaldo, haki system, haki season. Kaji kamai kalau poin nyau hajar pro system. Ini semua tu bakal berbagai opportunity. Bagi yang ini bah, kami kaya ini don hanya kaya. Hindi kang mentang itu ko. Gidon niya katalan. Bakam Meghalaya produce fight. Kinong niya le. Tambah hawai tinggi. Miyoi. Ngamday mo ang jing nang ni pangan kenok, pagdauti eno. We are here to build. Ini sangko ba ko bukan i. It seems the effort bagi I kam yat ha kabadai kanja. The effort bagi bu, we have put our effort in the wrong direction. Tengah saya komen bahawa dalam bangsa orang desa. Bila yang investment in sports department, harus just kenal. Nada kita ngerum nyaw sen mencuat. What is there in sports? Budget of the sports department hardly 50 to 60 crores annually. Kaya ini organize program ni fokus for infrastructure ini. Tang bagi snow kemen bahasa kecil dalam bangsa bersama. Hati ini Islam berada. Bila saki bahwa sports department from a minor department has become a major department. Kumba Jule man lakasnem bante song ye kijat ben Rio Karbi hakase palay jong katayo ko All Meghalaya Karbi Association AMKA kalapan ha perdano ya kejing rakhe ya ka 51st annual conference kabalapan long da ka Tamil Kuchi Bernihat unit. Kumba Julong man lakasnem bante asong ye kejing iet kejing jan kejing teli hapdeng ki para jat ben Rio Karbi. Hak arp kundai trek kula lengkot arhajar arpun Rio kekenhuan jaga All Meghalaya Karbi Association kalapan hak perdano kejing rakhe ya ka annual conference kawasan Huwei. Kula sedang naduk ke arpu pra haduk ke arp kundai trek kula lengkot arhajar arpun Rio belum long
Daga Tamul Kuci Bernihat Unit. Lawan bani syembentah kena kejeng berhak perdai kelumpung kenduk lang di Pat Karbi, Kawabak Sostenis Sotun, Menteri Sarkar Meghalaya, UMLA Kejirang Kumukongsan. Harga jengah dan rangkat UMLA Kenompok Constituency Up Amiral Bonds IM, MLA Kumsning Dr. Celestine Lengdok, MDC Nanongpo Ikong Rona Kamdej, Upayam Karaj Merwet, Upayam Kens IM, Nalor Kibai-Kibai. Laban kedua bakum kekenhuan Jong Kaamka kebalam kemat mentar ubah RR Ronghang mu presiden baruba BS Timung kumu secretary ijulum lang yakipat ba na kejat Menteri Karbi bahasa Meghalaya Shisun Chisnam ane kendo lang na kuwei kajaka shkoi pat malagasnam kang banwan ra ya kejing iet jing telib kejing jam abakran ngene program kinong kran kentum nadu kongsan kila kejing ro bat ai mensim shkade ye yakipat ba Karbi bahasa kejela Meghalaya nama kejinglong ya telib jingya jan jengki kam tam ru bagi long jat bendrio ke bakiar gido gijing sungai perjat bendrio inong kran kila ai kejing ro ru kinong lam jong ka amka ibana ko kesnam shko hipat jurung shinong gitau ha Meghalaya basong basa ke Karbi bene kendo iki benda kemen bat kam tam ru bantip gijing jengki Ilaong baka bakam sungutanat kalong ru baka kenhun amka pai kemat tangi gijing ndrei ban penyajan yaki parajat benrio bat ban penek pensa era ka riti kedustur nagaliang kinong ilam ka amka apa pensengo halo kejing temu jong ne kejing kendo ka shisin shisnam ila kenturu igi bor ki beripet jong jela Meghalaya ba asam ban penben no mardor ya kejing kanat ki bejumi ka Porsche ka por ka tan block 2 aga distrik Gibhoy bat block 1 ha ibenta jong kalom jantia aga ne kejing rakhe Jong gijat bendreu Karbi lapat sebut tenat ru di gijing syat bajing rawai tenrai jong gijat bendreu Karbi nalor gijing syat jeng bam tenrai beper bagijing ten inam ru iki tiar tan bak jan tan tenrai jong ki Karbi. I urge AMCA, whenever there is skirmishes in the border between our Karbi friends from Karbi Anglong and Jaintia friends from Meghalaya, as nicely mentioned by our Honorable MAC EM, Mr. Surya, everywhere you go, there are always few vested interested people who create all the drama and confusion among the different tribes. But an association like AMCA, this is where your role comes. You have to take responsibility to enlighten. For many years, even before the independence of India, we have been living as brothers and sisters in peace and harmony. So we want to continue that lifestyle even in the years to come. In my own constituency, in Umsning, you'll be surprised to know I have 7 big villages of the Karbi friends. 7 big villages. And if I tell you, on a scale of 0 to 10, how friendly those villages are, they are all above 6. I will not tell the maximum. They are all above 6, very friendly, cooperative, and we get along very well. The fact that I come here today to witness your annual conference, that itself indicates the love and friendship that I share with my friends in the Karbi villages. Kajingdon Jong Ka Association
lagalong nakabensa ki Karbi community lane lagalong nakabensa kino-kino ki communities kan penlong lane kan pentesong ya ka jingeteli ya ka jingejang but Bun sin habang ipai ya ki jingja ki balai bujai aki babun ki jaga yi ya kano ka incidents lane ka jingja haka jingya herjat benriu kadai bun sin naka jingya sulpu bakla misleading, lane misinterpret by some vested interest. But kumu local MLA nagadeka konsensi jirang kami kijongi agaba represent ye kibapun ba ki communities kumba khat atli ki khatwe khat tam ki communities but ki Karbi communities haka konsensi kejumi ngiran kumba khat atli ki shnong ngiran bun ba ki purlok iramba shnong ki sketch shnong balawan na keleng but haka jinge kendu haka jinge keren baki Butsin kirang masnong lani kinong snong aki snong Karbi ijupen snowinga ba teng nakajing sayalam bakla teng ipai ba ipoy haka jinge soper ya ka jinglong ka jing soper but ya ka jat kini ki jinge soper jat benriu butsin kadai na ka jing shalam bakla te haka ne ski kum ka ski ka ba inhabu kum ka dak ban pendrus pa ya ka ktin ka thali ya ka riti ka dustur bat ha ju ko por ban pendrus pa ha ka jinge dei da ka ba burom mar kelya da ka jinge e bat ha bang iya da ka lenti jong ka jinge e habidon ya ka jinge sulpu jengmut bunsin ka shnong ka thau kan kiustet lada idon ya ka jinge teli Te para baro da kitu ki kubor ngila poi se kabakut jang ka kubor jang ni menta ka tayo ni se sham dang bat pi la sham tayo kublai shipo